Rajna budget pożittiv, mibni fuq il-kontinuità, kien hemm elementi kruċjali f'dan il-budget illi jinkludu is-sussidi fuq dawl l-ilma, kif ukoll il-fatt li ma żidux taxxi ġodda jew żidiet fuq taxxi eżistenti. Rajna kif il-gvern minħabba l-ekonomija b'saħħitha kien f'pożizzjoni illi jgħin l-aktar nies fil-bżonn u anke il-pubbliku b'mod ġenerali. Bħal MDA aħna sodisfatti illi l-Ministru tal-Finanzi żamm proposti tal-MDA stess li kienu eżistenti li jolqtu is-settur tal-proprjetà fosthom l-iskemi tal-first time buyers u tas-second time buyers, ma dan ukoll l-MDA hija diżappuntata wkoll kif fil-waqt li l-Ministru tal-Finanzi għaraf illi l-burokrazija żejda tostakola l-ekonomija u naqas milli jintroduċi miżuri tangibbli fuq kif qed jipproponi din il-burokrazija żejda, burokrazija li ma twassal l-imkien ser tiġi indirizzata. L-MDA wkoll diżappuntata kif il-Ministru tal-Finanzi fil-waqt illi diversi drabi matul din is-sena stess għadda diversi kummenti fuq is-settur tal-bini li għandu x'aqsam is-sostenibilità, żvilupp sostenibbli u naqas milli jintroduċi inċentivi li jistgħu jassistu fuq iżvilupp sostenibbli. Partikolarment l-MDA kienet tistenna miżuri fuq green buildings.